ubuphelele media. Baba osiyasizulile ngiyabonga uNkulunkulu muhle ukuthunywa ezulwini. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi uNkulunkulu abe ngakimi umsebenzi wasezulwini ungonakali ezandleni zami. Ngicela uNkulunkulu abe ngakimi nemindeni yakithi ayikhumbula ikhona ibangonisi nayo. Ngoba kangiyazi la ikhona yaziwa uwe kuphela. Ngiyabonga kakhulu ukungilekelela. Celela isibusiso ezulwini. Ngizocela bantwana bashe baNkulunkulu ngengoma ka57 amavesi ambalwa. Ngibe novalo ke abanye abantu mhlawumbe bayajabula mabethunyiwe. Mina ngibe besaba ke ngoba azi ukuthi ngizohamba kanjani. Mawuthunywa umuntu omdala ohlala njalo ubalisa. Kuthi Nkosi yami ngabe ngizokwenza kwenzeke yini. Ngwenza isiseni ngikuthunyiweyo. Ngiyacela ke uNkulunkulu namandla ukuthi ukuzokhulunywa ukhulunywe uwe. Kube wena Nkosi yamakhosi onika abantwana bakho okufanele. Ngicela ingoma lapha ka57. Siyafuna indlela
Nkosi yamakhosi, siyabonga somnganisi, sibonga khunjulo kwaokhokho bethu okwathi zonke izizwe wasikhumbula. Ngikhumbula ngolunye usuku ukukhuluma umfundisi uKhumalo waseNyukhasela uthi wake kwathi ngolunye usuku kwagula intombazana base befika beyithandazela uthi kwase kukhuluma umuntu uthi weKhumalo angisile demoni mina uthi wayeseyibeka phansi ingubo uKhumalo wasiyabuza kanti wena ubani uthi lo muntu ngumkhulu walentombazana konjeni naKhumalo seniyenenza imizi yethu ngathi ngeyenu ithi futhi nina senenza sengathi uShembe waziwa yini yithe saya kumvelinqani sathi baba usikhohlwe ngani thina sizwe simpisholo uma uhambela zonke izizwe kodwa thina usikhohlwe uthi lapho bakhona umhlangano ukuthi uNkulunkulu uzokwehla eze kithi kodwa nina senishaya imithetho aniceli kithi emzini yethu bantwana abahle bakaNkulunkulu siphambi komnikazi unyazi lwezulu. Amen. Ngiye ngihlupheke ngingedwa ukuthi kodwa unyazi uma ucinga wena uwedwa ungaliqala ngani ngoba akanganga lutho. Ithi Nkosi isiqu sesibili ithi ayikho into enkulu nenhle nengababazeka emhlabeni ngaphandle kobuNazaretha. Amen. Bantwana abahle bakaNkulunkulu sengathi okunye singakubukisisa. Unyazi alifani nomuntu, uShembe akafani nomuntu. Ngeke futhi afane nomuntu. uShembe kanasi isono. uShembe kanali icala. Ngolunye usuku ePhakameni kuShabadala bathi kwathi kuyisabatha othi ubhombela akuthatha ucelemba namasikela namageja kuyiwe esicawini kuyosetshenzwa ngesabatha khuluma umnikazi wesabatha ngesabatha bahamba bafuna basebenza wababusisa inkosi inibusisa uthi ke bese niyasuka ke la seniye emakhaya niyosebenza ngesabatha niyobona emzini yenu kuba njalo ngoba bakwenza umnikazi wesabatha bantwana bakaNkulunkulu. Amen. Ngolunye usuku ungena impahla yasesitolo ePhakameni uselithi inkosi yamakhosi ilanga abafana akekho umuntu obengemfana enkosini elapha lekhaya bangumfana olapha yimfana umfazi kunjalo tjela labafana bagibele lolini bahamba bona nempahla estation kwahanjwa ngempela ngesabatha kwakusafaka amasudu befake bagqoke kahle abantu juluka bawudaka thutha amasaka la alethwa la ePhakameni yisabatha uShembe kanali icala maNazaretha. Amen. Shembe kanasi isono. Amen. uJuly ngalesi sikhathi kodwa yena uthi abasebenza abantu emva kwalokho wathenga izinkwa ngesabatha wanika abantu badla uthi umkhophela ndwendwe zabanye la ngaseLundi la ngabikho uLundi bathi beyelinda yafinuli yalala khona la qhamuke huka libhekele
libalandela umhlangano uthi how nilala lapha bathi baba senifile njalo ba vuma kwalapha ekhaya yayisiyaphuma yodwa yaphume yathokola yayale nokhalo yasishaya inciko ikhomba kubo lapha eqhamuka khona asilwazi nyazi uqhamuka yaphi nyazi wathi abuya wathi apha amakhosazana wathi basana ngesabatha shemba kanasi sono uma kungabhalwa tune sono uthi ucebekhulu umqophela kwabaswa waphekwa iphalishi uthi lalethwa kuye wafika wafaka ubhoko eqeda isabatha eqeda umlilo lapha kule phalishi wathi nikana abafana baphuze ngiyalithanda ukulizwa Judea. Ngolunye usuku ithi indoda endala labe lababaza kathathu ilanga lihlila. Lathi hawu laphinda kwaze kwakathathu. Wayesethi ngiyabonga ngoba khona kuyosala. Kwaze kuyaphela bathi ngakusasa babiza amadoda wabuza ukuthi beningabuzi ngathi bengibabazani. Kwase kuyathuleka. Uthi bengibona uNkulunkulu efohloza umhlaba. Uthi kodwa ngibonge ngoba khona inhlengezelana encane yamaNazaretha engiyibone phezulu kolwandle lapha. Uthi awukathi kukhona kuyosala. Angazi noma umndeni wakini yosala yini. Manazaretha mahle. Sisuke esikhumbuzweni senkosi yamakhosi inyanga izulu. Umnikazi waleli ekhaya. Amen. Okunye kufanele siwusho. Umnikazi walomuzi inyanga izulu kayibongozi. Amen. Umnikazi umuzi wasekwazini inkosi ilanga lamalanga khuluma ngamapasi abiza lapha alamakhosi ongakhuluma ngawo. Manazaretha mahle ngolunye usuku ikhuluma inkosi ikhona la ithi kunomhlangano omkhulu obizwe inkosi yasemnyameni. Ithi kodwa ngicela omunye umfazi ngathi ngahamba ngilalelela ngoba lo mhlangano kuthiwa uzoba seZimbabwe ngoba uthi lo muntu esokhuluma ngaye unendlebende uzoyizwa yonke into esikhuluma asukeni siyokwenza eZimbabwe. Uthi bahamba njalo bafika le uthi ke lo mama awu baba abazi ukungibona uthi ngizokufihla. Kwaze kuyafika kwedikidwa leli bandla singenza njani baliphele noma silihlikize. Basho izinto eziningi kodwa kwaphinde kwayilo nkosikazi
otshela labo ukuthi cha mina nginaliso bathi hawu uphuma pho wena mfazi uthi naye lokuniqalele nje ngikhuluma bengikhona la unaliso bathi mlaleli asimlalele unaliso yebo elithini lithi isulami asitshela amakhola angamaNazaretha kuthi akuwona umnikelo lo imali bayazwa abantu endlini amen asitshela amaNazaretha ukuthi akuwona umnikelo lo angasabi ukulokhu kuthiwa umnikelo imali le yathenga kodwa futhi usondeli eduze kwale mali uma ungagcotshiwe uma sizongena kanje kulaba bantu bazolwa babanga ukugcotshwa babanga imali bantu labaNkulunkulu kangazi noma siya ithi ingoma siyayifuna indlela yekhaya yedlule engozini awufunda uGenesis oqala verse 26 uthi uNkulunkulu asenza abantu basifuze bafane nathi angani masiyafana noJembe funda ngabo yithola wathi uThixo ithi wathi uThixo asenze abantu ngomfanekiso wethu asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle naphezu kwezinyoni zezulu naphezu kwezinkomo nakho konke lokho kufuyiweyo naphezu komhlaba wonke inkosi kusisa amen asenza abantu basifuze simfuzile noNkulunkulu ngabe uShembe konje simfuzile yini awufunda uJeremiya 7 verse 2 cina ku7 ngiyafunda nje ngazi ukuthi kuthini bantwana bathe baNkulunkulu sikhuluma indaba kaShembe ukuthi konje lenkonzo mhlambe yembuzo ngabe siyiwe yini amaNazaretha ngabe asifani ni nawo asifanisi nithina nawo kodwa okuqinisekile asibe ngamaNazaretha iqobo lawo amen konje iNazaretha liyalwa yini nelinye ngabe linayo ninzondo ngabe linayo ni igubu iNazaretha ngabe linawo konje umbango ngabe liyakwazi ukweba uthi namhlanje akuwona umnikelo imali le uma uyiNazaretha awukwenzi lo angazi ngabe ayakwenza engekwenza yini awufunda ithini ngikhuluma ngani konje yebo ithi yima esangweni lendlu kaJehova mana esangweni lendlu kaJehova umemezela abantu umemezele khona lelizwi uthi yizwani izwi likaJehova ithi izwani izwi likaJehova unyazi lwezulu usefikile eJudiya nina nonke abakwaJuda nina nonke sizwe samazulu engenile ngalamasango kuba nimdumise uJehova inkosi ibusise eningene ngalamasango banidumise uNkulunkulu ayibonge Nkosi uthini uIsaiah 30 verse 1 ivesi elilodwa angisazi kahle ngiyasho nje ngazi bakusho njalo 30 elilodwa nje angazi bantwana bakhe baNkulunkulu sifuna indlela yekhaya
ukuthi yiyo yini konje le sikuyo yini Oh kubantwana abahlubukileyo uma sihlubuka abantwana baNkulunkulu uJehova sitshela indlela yokuya ekhaya ezulwini silakhe thina sihlubuke siyaya inaphunya zilutha siya khona hlala phansi abangena bejaphila inyanga yezulu ngoluyisuku Nkosi yamaNazaretha khuluma nelanga baba amaNazaretha aphuza utshwala uyini angaphuza utshwala izwi lasezulwini laphendula njengala semhlabeni lithi ufuna ukuphuza cha baba bengibuzela amaNazaretha oh kwase kuyaphela kanjani kwathi ngolunye usuku usebahleli uthi uyazi kwake kwathi ngolunye usuku sixoxe indaba manje phendulele yankulumo yotshwala kwake kwathi ngolunye usuku uthi indoda ethile yahamba yayophuza yaphuza kakhulu yajabula yaphuza yadakwa mayisidakiwe yayisihashukela isibindi engathi ngathola nje iqashana lesibindi uthi hayi yazi yasuka kulomuzi yaya ekhaya kodwa ihashukile uma ifika la ekhaya yathula futhi unkosikazi ulele nengane siyacabanga ukuthi konje lo muntu naso isibindi hayi ushusho ubaba ubucelemba wami yasidonsa ucelemba yamsusuluza yabhoboza yakhipha isibindi yabasa yosa yadla hamba yolala ekseni yayisiyathuka khona lapha inyanga ezweni wo uthi ekseni wangena umfowabo wathi mfowethu bengizocela ukuthi uma sibani nange wathi awufowethu elani leli gazi wathi shikwana lenjani hamba kwakho bese baba ngumsindo nomfowabo hamba kwakho nawe shikwana nomfazi wami hawu mfowethu elani leli gazi lolu semnqumile umngake ngesibili uthi utshwala bulungile sibanibani wathi awu baba yayabulungile wathi ngakho uNkulunkulu kashembe athi bangabuphuza utshwala amaNazaretha konje ngabe sebephuzwa leka bakhala nje abantu ngeimbongo oh angisho khona leka angisho khona leka so nje wona ibandla ngeso kuthiwa babekhala ngeimbomo bethi ayikhona athi uthatha imbomo umuntu athi ayikhona yabuke eduka abakwebivule ibhomo angichokhona leka maNazaretha amahle ngabe sayiyo indlela kaShembe leyo nyanga izulu yayibuza lamaNazaretha pho kwagaywa manje futhi hayi ma wenzela abantu abadala khona lokungenisa abantu abadala akuyeke ngenisa abantu abadala manje kodwa fanele bakhona kanjalo ncane ngoba phela ophefeni novuke bambe babe nandini bantwana baNkulunkulu ithi ingoma sisandine wasibe sabashiya bephuza manje pho kwenzakalani
Manazaretha emahle ingcwele ayigcinanga lapha inyanga yezulu yaphinde yabuza inja baba Manazaretha uyifuye nje ufuna ukuyifuya cha bengibuzela Manazaretha hayi nenkinga kodwa kolunye usuku yabuya impendulo uyazi ukuthi ngelinye ilanga khona indoda sekuyaxoxwa eyayinenja yayo eyithandayo base ehamba siyokwenza ukuphuma neinkomo zakhe mayifika lapha egula lo muntu etotoba mayifika lapha kobehlula ukufa entabeni wasiyaphuma umoya inja ke iyawazi umsebenzi yawudalelwayo isibhuku yeswana naso malikhuphuka ilanga waqala lo ukhombisa ezinye impawu manje zephunga yathi inja konke umsebenzi wami mina uqoqa okunephunga yasiyamngena umnikazi wayo yathi nyanga zonke awu uthi yahla yabuya ekhaya hawu inja uyibambanyana lokho akabonakala kodwa inkomo zenza tholakala seyisemdleni kwabantu kodwa yena akatholakala ngazi wenze njani konje iyabuya isuthi bagcina bayilandela ngakusasa bafike nje usewugobhoza idlile inja uthi ilungile wathi ayilungile wathi ingakho ethi uNkulunkulu kaShembe Manazaretha ngayifuye nje ngoba inja iyakwazi ukwephula umthetho yona igcina umthetho wayo ukuthi mina ngabekela ukuthi ayikwazi ukuthi musu wonakele ingakuzi Manazaretha matha ingcwele sengathi uNkulunkulu angesiphi inhlanhla yokugcina imithetho kaShembe amen sihambe ngendlela le uNkulunkulu afuna basihambe ngayo unyazi lwezulu bantwana bahle baNkulunkulu uphakathi kwethu akekho futhi omunye amen namhlanje uma ngilalela bathi ophuthi ayikho into ewuJesu uJesu akakaza bemhlobo uJesu kwakungumuntu wala yonke into ithi inkosi emakhosi ngokungahlombe lapha entabeni hambani niye ngapha nibheke lapha basikwewa ukuthi nizobonana bacinga babuyela hayi baba siqonda wathi bukani lapha ebhaleni babuka bangabona lutho uthi alibona ufa uqobeza lomnyama bathi silibona ukuthi ithuna lika Moses alifaka Wena lisuku abakhomba ngale lapha sesihlala khona masina ngale sathi bafica iziza ezintathu lezi uJesu wayiphezulu khona kulelizwe kodwa manje abantu laba bamhlophe befika babona ubungcwele ukuthi hey labantu balegugu base bethatha beyoshonisa lepheshe yonke lento ayikho lepheshe eyala kulelizwe no Christ ngene ngomzulu wala ekhaya amen shonjalo kolunye usuku lapha eThusini kwakunomhlangano omkhulu eThekwini uma ifika lapha kubizwe zonke inkonzo kwakukhona aManazaretha kukhona amaZiyoni uyamazi uGethu ubaba umfundisi uMthiyana wayadakhe lapha ngakubo wayenamabandla aza awushonele ngakithi uGethu uNdlovu kodwa ithi nguwe sabelela Gethe ikupho aManazaretha leyiyona egcwele phansi ahleli phansi uthi ngiyabonga Manazaretha nani Ziyoni ngoba kukhona okukodwa nikugcinele uJesu ngiyasibona isihluthu angizazi ke leza manje iyona angixoxa zona njalo ngoba isena sisihluthu uthi ngiyanibonga lo Manazaretha nani Ziyoni ngoba kukhona nikugcinele uJesu ngiyasibona isihluthu ekhanda loMnazaretha ngiyasibona isihluthu ekhanda loMziyoni ngiyanibona nihlonipha noma ningena endlini kaNkulunkulu nihambe ngeenyawo uthi ngakhuluma nalesiboshwa mnegunda bakha uma bakhuluma kwaJesu ngoba bakhuluma ngami bathola baNkulunkulu esengathi uNkulunkulu angasiphi inhlanhla
bukisisa uma sithi ushembe uNkulunkulu akekho ngashoka ukuthi yena okwambona uNkulunkulu wayenjani ke asitshele lo wakhe akambona ukuthi cha mina ngangambona uNkulunkulu unje ebese sitshela kodwa thina ngoba sikhuluma uyazi uma uhamba lapha uthi nje ufuna ushembe bakukhombe ukuthi amen noma ngabe uphumile ngemoto nathi sikhomba la kutshala uNkulunkulu mothi uNkulunkulu sikhomba unyazi amen taba kutshala uNkulunkulu uma ufika yena ukuthi ngizofuna ushembe sikhomba la endlini noma uphumile wahamba kodwa uhlala la mawufuna uJehova somkhomba unyazi la uJehova la ihlala khona sikhombe phike kwenye indawo ungasikhomba phike wena wangakuwe ulo uNkulunkulu wakho mawuthi asikamkhombi phambi kwethu sikhombe la Manazaretha amahla ingcwele sengathi uNkulunkulu akasipha ukuguquka zingane zethu buyani sengathi uNkulunkulu akasipha intando yokuba sibe nganhlanye sonke ikhonze zethu amen ukuze uNkulunkulu abangakithi uthini Matthew 15:30 angazi kuba yiyo le ufundi kwa 15:30 mangicabanga Matthew zikhonza zethu sifuna indlela eyekhaya noba yedlule ingozini kodwa ithi qiniselani namakhaya ekupheleni kwalezo nsuku niyongena ekhaya ba khuluma wafika kuye abantu abaningi namhlanje singaka la kufika abantu abaningi phambi konyazi benezinyonga kukhona abantu abazinkubela la mhlawumbe bakhona bawulishela nezimpumputhe bakhona bangaboni la nezithulu abanye abeswa beze onyazini kodwa bazofuna ukusinda nezilima nabantu abagazamate bakhona la bazofuna ukuphiliswa nabanye abantu abaningi abeselezifo ezihloko lethana phansi inkosisi amen sifunani bantwana baseMangweni ngoba siphelele la sikhona uNkulunkulu ngakithi asingayifuni into engafunwa u23:19 amazwi ahlakaniphileyo awufundi uthethini yona angisazi uba yiyo le 23:19 ithini yona leyo bangazazi lezi ndaba Bethanda ukusizwa lezi ndaba yekani ukuphuma endleleni kaShembe uhlakaniphe nihlakaniphe ingane zethu uyiqondise inhliziyo yakho endleleni emkhondweni wezwi likaShembe unyazi lwezulu ungabi phakathi kwezinseli zewayini musungena
phakathi kwabantu abaphuza utshwala nabayiziminzi nabantu abathanda kakhulu inyama ngokuba isidakwa nesiminzi bakufikelwa ubumpofu osibusisi ngikhuze mina ngakithi khuza abantu ukuthi niyathanda kodwa ukuyodla ikhanda inhloko emsini yabantu inqoko zangaphandle zigezwe izinja niyakwazi ikhothwa lapha zingcama uqoko nje la ngaphandle insile kodwa izinja lithi luyakazwa nje lisula futhi lusula noma ngani nangomswane lwesulo shona khona manazana tamata sibe ngcwele ngoba sihamba noNkulunkulu ongcwele kayibonge Nkosi uma Roma 12 verse 9 no 10 awufuni ukuthi thini leyo kangazi u12 no 9 10 mavesi amabili mangicabanga abangasasi lezi zindaba awale batshela uke babethanda uthando uma singamanazaretha ake sibe nothando malungabi nakuzenzisa singabi nokuthi sithandana phambi konyazi maninengwe okubi awu Nkosi yamakhosi shembo ingcwele ngiyathandaza mhla namalanga silungisela uZulu ba siyacela Nkosi ukubize bonke abagcotha bakwaZulu konakele kwaZulu cebe idimoni Nkosi yamakhosi alungabi nokuthi sithandana phambi konyazi kodwa ke sithandana ngempela maNazaretha ninamathele kokulungileyo asinamathele kokulungile ake nithandane ngokuthandana kwabazalwane Inkosi ibusise ake sithandane ngokuthandana kwabazalwane zingane zikaThixo kwenze njani kodwa Nkosi yami kwenze njani sifuze bani ngoba unyazi likhuluma into eyodwa onke bala awuphinde futhi uRoma lapha 16 17 ugcine ku 20 ngiyaniyala abazalwane ithi lencwadi ngiyaniyala abazalwane ukuba niqaphele abaxabanisayo qaphelana abaqamba manga belixove bese niba yilento uNkulunkulu angayifuni nabakhubekisayo nabantu abasuka nomanga ngapha awase ngapha bese niyahukana ningabuki nini ukuthi ukhona unyawo liphakathi kwethu singamanazaretha bephambene nokufundiswa enikufundileyo base Korinto 1 nidede kubo Nkosi kusisi funde base Korinto 1 ugcine lapha wokuqala base Korinto 10:11 iverse isingala bantwana bahle ushemba kasisize ake sibe yilento uNkulunkulu ayifunayo amen aseKorinte bokuqala yebo 1:10-11 verse amavesi nje ngiyaninxusa abazalwane ithi ngiyanxusa abazalwane ngegama lenkosi yethu Kristu ngegama lenkosi yethu unyazi lwezulu ukuba nikhulume izwi libe linye nonke Nkosi ibusise amen Jehova ngcwele Thixo Thixo simakade wezulu ngiyengijime kakhulu ngibalekela isikhathi sakho besiyo lethemba lethu ngiyengumuntu ogijima kakhulu ngenzela ukuthi ungasoleke ezulwini
uNkulunkulu omuhle umthandazo wami omunye Nkosi akusibize sonke kwaZulu abagcotshwa Nkosi yamakhosi kabezosho phambi kwakho ukuthi babangani yini abake bahlambulukelane bezite yodwa singaye entabeni bakithi kuyilele phalishe engilibukayo sikhoze ezinhle ake sibe ngamakholwa akakuye kunukwana ngeke ngekho kodwa senze lento ngoba kuwona wethu lomsebenzi wonyazi Amen. makuthiwa kwenza ukuthi ake singaphambani phela uma kuzothiwa sinobhekele kube khona basina babhekele iyaphi le nqola le ubhekele yini le ningabanga bani ngoba ingoma kaNkulunkulu ithi abantwana bakaNkulunkulu bathandana Jehova nomusa uzongikhumbule nomndeni wakithi nabantwana bakithi nezwe esikulo uNkulunkulu akhumbule abantwana bakhe bonke uNkulunkulu athe ngibabheke ngicela ubaphe inhliziyo benye yokulalelana sibe yinto eyodwa manazaretha amahle sengathi bantwana bakaNkulunkulu kungethi ma kumenyezwa mina kusabele wena uma kubizwa mina kugijime wena ngoba nazi indaba enkulu ephazamisa izinto uma kumenye kuthiwa woza lapha tshele bese kugijima mina yini le kwenzakalani makumenywa zigama lala muntu bese kusakala usakungathi ubanwe ngigama lakho Thembo ingcwele ngiyabonga baba sicela ukuse ezulwini inkosi ayibusise izwi layo amen Ubuphelele Media.